Izložba Planine i groblja, nastala po motivima iz poezije Milice Špadjer, otvorena je u Beogradskoj galeriji Sanje, gde posetioci mogu da vide rezultate saradnje umetnika različitih oblasti. Izložba okuplja 6 vizualnih umetnica čiji rad pesnikinja osjeća kao blizak svojoj poeziji i koje su, svaka na svoj način, pokušale da daju odgovor na pitanje kako izgleda kada se pesma naslika i da li je za to potrebno 1000 reči ili pak samo nekoliko stihova. Na izložbi učestvuju Irena Kuzmanović, Milena Vukoslavović, Suzana Vulović, Jovana Tucović, Iva Kuzmanović i Marija Šević, a kako je došlo do ove ideje ispričala nam je pesnikinja Milica Špadjer. Ideja za izložbu Planine i groblja došla je iz moje želje da vidim kako bi moja poezija izgledala kada bi se pretočila u slike, zapravo kada bi se moj rad spojio sa radom drugih umetnika. Pesnikinja kaže da je sve počelo od korica knjige koje je Irena Kuzmanović uradila za njenu prvu knjigu Novo groblje. Kada sam razmišljala sa kim bih voljela na taj način da sarađujem, imala sam neku možda širu ideju, ali na kraju sam se odlučila za slikare, za vajare, jer te umetnosti su zapravo nekako možda najdalje od poezije koja nije toliko konkretna, koja je malo više apstraktna, a ovo je prilično tradicionalno. Kada je reč o konceptu izložbe, ona kaže da izložba ima za cilj da poveže poeziju sa vizualnim umetnostima, smesti u prostor i osluškuje. Mislim da se radovi nadovezuju lepo jedni na drugi, da se nadopunjuju i da se potvrđuje ideja s kojom je izložba započeta, a to je da se u stvari neka vrsta savezništva, osjećaja zajedništva, da se vidi da li eksperiment te vrste može da uspe i mislim da je više nego uspeo. Milica Špadjer je završila klasične nauke na Filozofskom fakultetu u Beogradu, piše poeziju, prevodi, a 2019. je dobila nagradu Mladi Dis, koja nosi ime po velikom srpskom pesniku Vladislavu Petkoviću Disu.